Moje ime je Siniša Kraljević, dobrodošli na Tvitomaniju. Leto se približilo naravno i ono što smo dugo očekivali, provod na splavovima i najbolji provod je najbolja narodna energija, freestyle. Ove godine specijalno otvaranje 9. maja, svi ste naravno pozvani i dobrodošli i puno iznenađenja što očekuje ove godine. Osetite najpozitivniju energiju i najbolji provod u gradu. Let the summer begin. Ćao, dobrodošli na Tvitomaniju. Ja sam Kaja sa Splava Klinika. Splav prepun pozitivne energije će krenuti sa radom 17. maja, a sve naše buduće događaje možete pratiti na sajtu nightlifebelgrade.com. Ćao, dobrodošli u Tvitomaniju. Ja sam Jelena iz Pita Park Cafea, klub sa najboljim live programom u gradu. Vidimo se uskoro na letnjoj sceni, a do tada sva dešavanja pratite na nightlifebelgrade.com. Ćao, ja sam Bojan iz kluba Stefan Brown, vidimo se na Tvitomaniji 10. Sve što vas zanima u vezi kluba Mr. Stefan Brown možete proveriti na nightlifebelgrade.com.